Debonairs small triple decker. O ka mora letsatsi le bana motho o sebeditse gore jalo ipepe ka something amazing. Ona jalo gore ke Debonairs mona ke fumane Debonairs Pizza small triple decker. Buitshoko dumela mshanisi go wantlo jwa mshimane waka a kompe small triple decker e tswa ka ene gate ya mahala hana re itse ke bokae monna mono ke 79 rand 90 jalo ko mphe metswako ya teng ke batla metswako le itswakile jwang ke creamy chicken e teng mo hona le meat hona le sweet chili ebile hona le di veg sweet chili chicken ke yona eo ke veg teng mo ke meat teng mo ke creamy chicken teng mo bona a go nkotle fela o ntshape fela ka creamy chicken ere ke iphumane creamy chicken monna teng mo kana hobane ke batla tsona di layer tsena tse tharo tsena ke nke di layer tsena hape tsena tsa cheese ke nke monyaka are 79 rand 90 ere re tse ntho tsa rona kwa no mona ere ke tle ke tloa ho wena mona ba ke batla ho itulela fatshe man ke phomole ke tse o tla ja ha monat small triple decker 79 rand 90 kwa ke loma pizza ina monna tuno wa timong khona o shebile a Ntate mogolo yena o ka moroma yabo e rinjwa le ene gate ya o tlo fela le monna tibile mpha matla banna ene gate na mahala a go tlo monna tuno ha ya phama e fela small triple decker le ene gate ya mahala Debonairs Pizza kena la tlhodisano yena e kgolo 2,500 rand cash wena o lokela fela o re hashtag small triple decker moment or 087 240 5777 go na le melawana le dipehelo. Debonairs Pizza, try something amazing.